салом бинандаҳои азиз, дӯстдорон ва алоқамандони ҳодисаҳои ҷолиби табиат ва озмоишҳои шавқовар. тавре ки шумо мушоҳида кардед, барномаи таҷриба аз манзури шумо ва ман Беназир имрӯз мехоҳам ба шумо як таҷрибаи хеле ҷолиб ва осонро нишон бидиҳам. бинандаҳои азиз, ман бояд бигӯям ки дар ин барнома шумо ҳам як маълумоти ҷолиб мегиред ва ҳамчунин ин таҷрибаро шумо худатон бе кӯмаки калонсолон метавонед иҷро кунед. акнун биед бисёр мунтазир намешавем ва ба таҷриба шурӯъ мекунем. Вале пеш аз ин ман шуморо бо маводе ки дар таҷриба бояд истифода барем шинос месозам. дар ин таҷриба ба мо лозим аст об, мурҷ, қалам, маркер, селофанҳои полиэтиленӣ, коғаз, қайчи, зарф, зарфи шишагин ва моеъи зарфшӯӣ. ана бинандаҳои азиз, ман шуморо бо маводи таҷриба шинос кардам ва тавре ки гуфтам, шумо бо диққат ин барнома ва таҷрибаҳоро тамошо кунед, зеро ки барномаи имрӯза хеле ҷолиб мебошад ва шумо барои худ як маълумоти ҷолиберо мегиред. акнун шурӯъ мекунем. бояд бигӯям ки шумо мефаҳмед ки барои чӣ мо бояд дастони худро бишӯем. дар аввал мо селофанҳои полиэтиленро мегирем ва бо маркер дар рӯи он расми як дастро мекашем. бинандаҳои азиз, шумо метавонед ин таҷрибаро бо селофани калонтар иҷро кунед, вале дар он вақт ба мо зарфи калонтар низ лозим мешавад. ман имрӯз таҷрибаро бо ана ҳамин хел селофанҳо мегузаронам. бубинед, селофанҳо бояд тавре бошанд ки ана ҳамин хел онҳо маҳкам шаванд. дар он як дастро тасвир мекунем. ана ҳамин хел ангуштонро тасвир мекунем. ана бубинед, мо дастро дар рӯи селофан тасвир кардем ва мо коғазро мегирем, ба ҳаҷми ана ҳамин селофан коғаз мебурем. ана ман аллакай ҳаҷми селофанро ана ҳамин хел гирифтам. бубинед, ба мисли ана ҳамин аст. мо бояд коғазро ба дохили селофан андозем, барои ҳамин онро ба андозаи он мебурем. ҳамин хел мебурем. ана мо коғазро буридем. акнун мо дар рӯи коғаз бо қаламҳои ранга тасвир мекунем. бинандаҳои азиз, мо дар рӯи коғаз расми микробҳоро мекашем, вале тавре ки медонем, dastoни мо пеш аз шустан микробҳои зиёде доранд. ана ҳамин хел тасвир мекунем ба чӣ намуде ки ба шумо писанд аст. мо бояд фақат донем ки ин микробҳо мебошанд. ана бубинед, мо дар рӯи коғаз расми микробҳоро кашидем. акнун мо коғазро ба дохили селофан меандозем. ана ҳамин хел селофанро маҳкам мекунем. бубинед, мо инҷо чиро мебинем? дастоне ки пеш аз шустан пур аз микроб ҳастанд, вале пеш аз шустан дастони мо тоза менамоянд ва мо намебинем ки онҳо ягон микроб доранд ва ин ҳам дуруст аст, зеро ки микробҳо хеле хурд ҳастанд ва мо онҳоро дида наметавонем. акнун биёед ман инро ба шумо дар таҷриба мефаҳмонам ва мебинем ки дар таҷриба мо низ ана ҳаминро мушоҳида мекунем. вақте ки мо мебинем дастони мо тоза менамоянд, аммо дар ҳақиқат онҳо пур аз микроб ҳастанд. барои ин кор ба мо зарф бо об лозим мешавад. зарфро мегирем, ба он об мерезем.
قریب ظرف رو پر از آب میکنیم. اکنون بیننده های عزیز رسیدیم به اساس تجربه‌مان. ما انا همین سلوفان رو به داخل آب میاندازیم. ببینید بیننده های عزیز، شما حاضر انا همان رسمی که کشیده بودیم همان را میبینید. اما در اینجا طوری که ما آن را به آب دوختیم کلانتر میتابد. انا ببینید بیننده های عزیز، وقتی که ما سلوفان را به داخل آب میاندازیم از بر ظرف ما میبینیم که میکروب های دستانمان میتابند. اما وقتی که ما از بالا نگاه میکنیم میبینیم که دستانمان تازه میتابند. انا همین خیلی هم هست. وقتی که ما میبینیم پیش از شستن دستانمان تازه به نظر میرسند. اما در حقیقت دستان ما میکروب های زیاده دارند و این رو شما در همین تجربه مشاهده کردید. من خواستم که در این برنامه با شما هم فهمونم که برای چی ما دست میشوییم و هم تجربه اجرا کنیم. شما در اینجا یک تجربه خیلی جالب رو مشاهده کردید. دیدید چقدر تجربه جالب است. آخر ما کاغذ رو در داخل سلوفان انداخته بودیم کو. چرا تصویر سلوفان میتابد و تصویر کاغذ نه؟ بیایید حاضر میفهمیم. وقتی که ما به رسم از بالا نگاه میکنیم رسمی در کاغذ تصویر کردن نیست میشود. این از سبب شکست نورها است. موجهای روشنایی در محیط گوناگون با سرعت گوناگون حرکت میکنند. وقتی که موجهای روشنایی از یک محیط به محیط دیگر میگذرند آنها کم یا بسیار صورت میگیرند و کنج میل خود را تغییر میدهند. انا بیننده های عزیز، سببی این تجربه رو فهمیدیم. طوری که گفتیم در اینجا ما دیدیم که دستانمان تازه می نمایند اما در حقیقت آنها میکروب های زیاده دارند. بیاید اکنون حاضر من میفهمانم که برای چی ما دستانمان را محض باید با صابون شوییم. در اینجا ما تجربه دیگر را انجام میدهیم. اکنون بیاید طوری که من گفتم در تجربه دیگر ما میفهمیم که برای چی ما دستانمان را محض با صابون شوییم و صابون میکروب ها را دور میکند. برای این کار ما کاغذ را میگیریم و تصویری دست میکشیم. قسم نالازمه کاغذ را میبریم. آن را یک طرف میگذاریم. اکنون دستمون را گرفته به بالای کاغذ میگذاریم و با مارکر از بالایش انا همین خیل تصویر میکنیم. بیننده های عزیز، شما میتوانید از کاغذ و ظرف کلانتر استفاده برده هر دوی دستانتان را انا همین خیل تصویر کنید و تجربه باز خوبتر انجام می شود. مارکر را میگیریم، دستمون را میگذاریم و از بالایش تصویر میکنیم. انا ببینید بیننده های عزیز، ما رسم دست را در روی کاغذ تصویر کردیم. اکنون ما آن را از تک میگذاریم و ظرف را میگیریم برای آن میگذاریم. بیننده های عزیز، ما باید برای اجرای این تجربه ظرف شفاف را استفاده بریم. طوری که من گفتم شما میتوانید از ظرف های کلانتر استفاده برید و دو دستی خود را تصویر کنید. اکنون ما به ظرف آب میریزیم. همین قدرش کفایه است. اکنون ما باید در آب مرچ اندازیم. بیننده های عزیز، ما می توانیم این تجربه را هم با مرچ هم با قلنفر و چیزی که به مثل خاک است اجرا کنیم. اما در حضور کلان سالان این کار را اجرا کنید.
азиз, мо мурчро рехтем. Мурч дар болои об ҷойгир шуд. мо мурчро барои он истифода бурдем ки ба мисли микробҳо шавад, зеро ки онҳо хеле хурдакак мебошанд ва бубинед дар болои расми дасте ки мо кашидем ба мисли микробҳои зиёде ҳастанд. аммо тавре ки ман гуфтам, ба шумо мефаҳмонам ки барои чӣ бо собун мо бояд дастоямонро шӯем. биед ҳозир моеъи зарфшӯйиро гирифта ба мобайни об каме мерезем ва мебинем ки чӣ мешавад. бинандаҳои азиз, тавре ки дидед, вақте ки мо ба об моеъи зарфшӯй рехтем, мурч аз ҳамдигар ҷудо шуд, яъне ки мо тасвири тозаи дастони худро мебинем. ҳамин хел ҳам ҳаст. барои ҳамин маҳз мо бояд дастони худро бо собун шӯем, зеро вақте ки мо дастони худро бо собун мешӯем, ҳамаи микробҳо аз ҳамдигар ва аз дастони мо дур мешаванд ва бубинед, мо дастони худро тоза мебинем. ва вақте ки мо бо оби холӣ дастонамонро шустем, микробҳо дур намешаванд. ин на фақат як маълумоте буд ки барои чӣ мо бояд дастонамонро бо собун шӯем. дар ин ҷо шумо мушоҳида кардед ки вақте ки мо моеъи зарфшӯйиро ба рӯи об андохтем, ҳамаи мурч аз ҳамдигар ҷудо шуд ва дар ин ҷо мо тасвири тозаро мебинем. биёед акнун сабаби ин таҷрибаро мефаҳмем. бо диққат бошед. об шиддати сатҳе дорад ки молекулаҳои сатҳи об ба молекулаҳои дигар ба поён ё паҳлӯ ҷалб мешаванд. вақте ки моеъи зарфшӯyӣ ба сатҳи об мерасад, он шиддати сатҳҳоро мешиканад. ин боиси он мегардад ки мурч ё хока ба кунҷҳо шино мекунад ва аз моеъ дур мешавад. ана бинандаҳои азиз, сабаби ин таҷрибаи ҷолибро низ фаҳмидем. ана дидед бинандаҳои азиз, дар ин барнома шумо ду таҷрибаи ҷолибро ёд гирифтед ва ҳам фаҳмидед ки барои чӣ мо бояд дастонамонро ҳамеша бо собун шӯем. ман умедворам ки аз ин пас шумо фаҳмидед ва ҳамеша дастони худро бо собун мешӯед, то ки дастони шумо ҳамеша тоза бошанд ва микробҳо аз дастонатон дур бошанд. ин таҷрибаҳоро шумо метавонед ба рафиқону дӯстонатон, ба падару модар ва ҳатто ба муаллимонатон нишон бидиҳед, зеро онҳо низ хеле хурсанд мешаванд ки шумо акнун медонед ки мо бояд dastoни худро фақат тоза нигоҳ дорем, зеро тозагӣ гарави саломатӣ мебошад. акнун ман низ бо шумо хайру хуш мекунам. то барномаи дигари таҷриба бо таҷрибаҳои шавқовар. хуш бошед.